أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nam musidɓe julɓe ndaroɓe oɗo télévision meɗen Jama TV habbotoɓe oɗo tafsir al-Qur'ana o wagutu ɗo musidɗo mongon Ibrahima Dumbuya haray mi salmini on lestana ala e moɗon noko kala ka wawɗon wonude en salmini kilifa e meɗen Guinée e Sénégal ka diina e ka aada ko waɗi noon ko ɗiɗo ɗiɗi woni ko yaadi ay diina e aada ay aadaji ɗin noon hino waɗi façon ji hino woodi aada moƴƴo hino woodi aada bonɗo iɗon andi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maako no kala sunninɗo sunna kala waɗɗo moƴƴere ko tawa ɗum mana e waɗugol sunna wana waɗugol ko moƴƴi ɓeydugotugol e moƴƴere nde tawde noon moƴƴereji ɗin fof nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindini kala sincuɗo hunde moƴƴere ko tawa ɗum e ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiɗi ko ɗum waɗi hino woodi aadaji ɗi andanɗa hoore maɗa ko ɗo tawɗen ɗi ko ɗo akketen ɗi en wawatade ittude sabuna ko aadaji ɗi mawɓe meɗen sinci ko aadaji moƴƴi tawawɗi e diina ayi bon ko ɗon noon jama on hani sendidirde aada ko tawata hara diina hino reconise on aada ɗon e aada mo diina reconise ko ɗin ɗon ɗiɗi jama on hani sendidirde bon si tawi woni ko aada hino nayi ko aada ko diina e aada ɗiɗo ɗiɗi yaade aadaji moƴƴi ɗin ko ɗo tawɗen ɗi aadaji moƴƴi ɗi mawɓe meɗen sincani en tawɗen ɗi ɗo ɗin en wawatade ittude ko waɗi koye diina woni ko ɗi jeeya ayi ne woodi noon hande kadi noon diinaji sippiji buy sincaɗi aadaji baka e diina inna ko diina ɗum noon kadi harayno du'a dartede moƴƴa ko ɗum waɗi neɗɗo on si tawi woni a faltidirali piji ɗin tun ko ɓe wiyata kon a mélange ay pede ɗen kono woni mélange ko pedde ɗen il faut que arten ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon wa in tanaza'atum fi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli si tawi woni ɗum ɗo ko aada si a yahi tun ka hadiseje sellude ɗen a yahi ka hadise nelaɗo sallallahu alaihi wasallam a yahi e ka al-Qur'ana wi ton a peesi tun a wawa andude hin ese ɗum ɗo islamu hino reconise ɗum ɗo walla islamu reconise ɗum ɗon hara wona innugol tun ɓay mi tawi ko ɓay min tawi mawɓe amen hino waɗa menen kadi min waɗi ayi wona noon no wodi noon aadaji moƴƴi ɗi andanɗa mawɓe meɗen waɗani en ɗo ko aadaji dewaɗi e diina ayi ko ɗum waɗi hiɗen salmina mawɓe men ɓen kilifa e men ɓen ka aada e ka diina hiɗen salmina musidɓe ɓen ko kala koɓe woniri hiɗen toro Allah kala mal satte hoore muɗum yo Allah ittu haray hiɗen seedo Allah subhanahu wa ta'ala alamo no rewe nafa rewɗo lorra mo rewali sina Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah tun woni ko rewete o rewiditaki ha e hunde Allahu wahidun ayi sa rewidi Allah e goɗɗum gotum o akkidete ko rewɗama kon fami ko ɗum waɗi ko Allah tun woni ko Allah tun woni ko laɓɓinante diina kan wa abudullaha mukhlisina lahu dina fala tad'u ma Allahi ahadan rewe Allah laɓɓina non mo diina kan wota o rewdu Allah hay e fus
ko sabu ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala no wattakasu ibrahima khalila mi jogitiki annabi ibrahima jaatigi ayi ko sabu ɗum ɗo par ce que o rew Allah o laɓɓinani mo diina kan nde tawno noon nde ñande wa ñande o innanno wattakasu ibrahima khalila mi ƴetti annabi ibrahima waɗi mo jaatigi am tawno wa nde ñande sara nden fop ko annabi ibrahima tun woni ko gonɗini Allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi so inni o waɗay annabi ibrahima mofte o inni antumi waɗete mofte ay ko ɗum waɗi ka diina ka yetom mono faala yo wakkilo nde tawde ko sabu ka ɗo woni ko addi en ɗo bon mono faala kadi ko asko muɗum kono noon diina kan kanka ka yahay ko waɗi noon wona an woni naɓude wona min ko Allah subhanahu wa taala woni naɓude diina mum kan wawɗo ferennude ɗum ala ay par ce que diina kan ka yettinoke na hande al yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum l islamu dina ay nelaɗo men en arino combatino ha pigi ɗin ɗaati ay hande kadi ka woni nder man diina kan iɗo yeeso ka yahay tun hande kadi ay ka yahay tun hande hay ka leyɗe heferaɓe ɓe andanɗa hoore makko wiyeteɓe 100% ko heferaɓe sa yahi a taway toon julɓe a taway hino juule a heɓata to gasi ko ɗiɗo tato juuloɓe a yahata ɗum métre 4 ron kayode juulirde hay soko wotere ay hara ka leyɗe heferaɓe ko andanɗa ɓere ko ni sa dina l'islam ay bon diina kanka marse tun ko Allah subhanahu wa taala woni naɓude wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna ko ɗum ɗo noon hana adodirede ko ɗum ɗo hana combatede fi muɗum ko waɗi nde Allah subhanahu wa taala cippinno baba adama ka aljanna o ittimo toon o addimo ko aduna o inno fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna joni yalte ka aljanna adama cippo komi tagirnoma mi adduma ka aljanna ɗo min aduma ɗo ko ya won ɗo nun ange ɓeygu ma heɓon ɗo zurriya jiidoɗon ɗo ɓiɓɓe adama ɓe fof wona ɓiɓɓe aljanna en fof meɗen harayno hande sina sabu ko seytane puusi baba adama ha o yaltina ka aljanna kon harayno en foppo hande meɗen koko aljanna wonayno ɗen ko toon wurayɗen en andatano ko wiyete aduna ayi kono ko ala sabu ko waɗi Allah subhanahu wa taala inni wa ja'alnakum mana Allah subhanahu wa taala o wino mi waɗay on ka leydi lontodirayɓe ayi mi waɗa on mi tagay neɗɗanke mi waddam ko leydi mi waɗa on lontodirayɓe ha malaika ɓen imposi ɓe Allah subhanahu wa ta'ala aja'al fiha man yufsidu fil ardi wa yasfiku dimaa ay nde Allah subhanahu wa ta'ala wiwno tagay ka aduna ga o tagay aduna go ay mana Allah subhanahu wa ta'ala o nodditi ko wiyete assemblée générale o nodditi malaika ɓen fop o wi miɗo faala tagude neɗɗanke ka leydi ɓawo faalama yaltinde baba adama ka aljanna ay malaika ɓen fof ɓe giddi ɓe wi Allah atajalu fiha man yufsidu fil ardi wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu laka Allah subhanahu wa ta'ala a tagay ka leydi ɓen ɓeno yaha toon bonna ka leydi toon ɓeno hibba ƴiiƴe ha sondira waɗa konnago yaggal a tagay ɗum toon e pourtale an Allah subhanahu wa ta'ala a yiɗa yeddede ɗawi wota yedde hadi acca tagugol woɓɓe gonnaɓe ka leydi acca men tertoɗan e menen ɓe malaikaɓe ɗo tum men wona ɗo men rewe faami hara men yeddalima acca men ɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamuna o wi miɗo andi onon ko on anda margere so mi tagi woɓɓe goo mi naɓiɓe ka aljanna toon woodo yey toon yedduɓe lan kono woodo yey toon kadi rewɓe lan kono ko ɓuuri hewde kon ɓuuri hewde ɓen ko yeddoɓe wonoyta ayi ko ɗum waɗi so ɓenni o hadise wiɗo to wo ñande janngo faami ko temedere ñaawiroyte 99 fof yaha jahannama goto sorte ɗon naɓe aljanna eyi bon sa daari ɗum a taway hino hulɓini a taway ko seytane ko iblisa wiwno to kom mi ardanayɓe ka nana maɓɓe mi ardanaɓe ka yeeso maɓɓe mi iwranayɓe cende ɗen fof la tajidanna aksaruhum shakirina ko ɗum iblisa wiwno Allah subhanahu wa taala ɓawo wi yo Allah subhanahu wa taala wata warmo ha ñande ummital o wi min kadi la tajidanna aksaruhum min ashakirina ɓe ɓiɓɓe adama ɓurɓe ɗuɗude ɓen a tawata yettoɓe ma ko yeddoɓe ma ɓurata hewde ayi joni noon daare noon koko malaika ɓen imposino ko ndawan hande so tawi wona ɗum fof nde kar leydi ɗo a tagay kadi toon ɓen hino bonna toon
ɓeɗo hebbindira ƴiiƴe ɓeɗo warindira gayindira tufindira wa'indira peeji jeenayi sappo Allah subhanahu wa taala inni miɗo andi ton wodu yey ton laɓɓinan ɓe landinama rewɓe la laɓɓinira ko wona annabi ibrahima noon wa abudullah mukhlisina lahu dina ayi joni noon ko honɗum woni martaba neɗɗo addaɗo ko aduna ɗo wakkili dewal Allah ngal ɗofti Allah subhanahu wa ta'ala ñande janngo o heɓoyay geɓal o heɓoyay martaba mo andanɗa hoore ma ɓen malaikaɓe ɓe Allah ɓe tagaɓe naataɓe karjanna martaba ka ɓen heɓali ha malaika ɓe lando ɓe wiya Allah subhanahu wa ta'ala menen hari meɗen yiɗude meɗen sikkude a heɓali a mara yiɗuɗoma ɗoftiɗoma ha ɓuuri men menen sabu menen ilandema taguɗa men adduɗa men ɗo ko yamirɗa men ko ɗumen woni e waɗude no woodi malaika ɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala wino ɓe sujju ha hande ɓe sujji ɓe ɓantaki mana malaika ɓe e ɗuɗde mo kala mission ko Allah jonuno ɗum kon himo ɗon ko si Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗa tun o waɗa fami sina ɗum himo dari habbi ɗon yamri e Allah enen noon hande piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala yamirno en ɗin fof ɗen acci ɗiɗen ƴettiri waɗi ɗi ɓawa men hiɗen ƴetti piiji ko waɗanɗen hoore men kon hiɗen dogude hoore ko waɗanɗen hoore men kon sariya ko waɗanɗen hoore men kan hande ko ɗum ɗon mapinen sariya Allah on haaju men ala e muɗum ayi kono Allah subhanahu wa ta'ala wi'i mi heɓoyto toon ɗoftiɓe lan jaɓanɓe lan fami ɓen ɗon noon si ɓe aroyi ka lakara ɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanaɓe martaba ko ɓen won ɓe malaikaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala taggi ka aljana toon mara on martaba ha malaikaɓe ɓelando ko sabu hon noon Allah subhanahu wa ta'ala waɗiri ɗum o wiya ko sabu ko ɓeɗo ɓe yahino aduna ɓe ɗoftiki lan e hoore ɓe yaali lan par ce que enen ɗo fof ko mbayi Allah subhanahu wa ta'ala sakko hara ko ɓayi a yii Allah andi kanko ni ko sabu ɗum wonɗama e hulirde ko sabu hiɗa gonɗini hiɗa jaɓi hiɗa reconnise Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum wonɗa jabirɗa sariya Allah subhanahu wa ta'ala on bon enen jamane men hande ko mbayi nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama bon kono hiɗen jaɓi ko nelaɗo Allah hiɗen reconnise par ce que hiɗen hoori alqur'ana karimu cippinaɗo e men on hiɗen hooli ko sabu ɗum gonɗini ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi to allazina yu'minuna bil khaybi wa yuqimuna salata mimma razaqnahum no yunfiqun ɓen gonɗinɓe lan ko wirni ɓe yaali lan ɓe andi ko min woni Allah kono hiɓe jaɓi lan eyi hiɓe andi ngay yite ko gonga alijanna on ko gonga eyi ko ɗum waɗi ko ɗum ɗon woni noon joni noon sen daari ɗum ɗo en tawa no hulɓini hande ko aduna fewdiɗo koko ibbule sa wino kon tigiri walla tajiranna aksarahum sakirina ɓurɓe hewde ɓen a tawata ko yetto ema Allah subhanahu wa ta'ala ko yeddo ema ɓen ɓuuri hewde wona auzubillahi eyi haray hiɗen seedi to oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo nelirimo diina gonga yurmede wonande nde ɗo tagore ayi harisun alaykum bil mu'minin oɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama himo lerɗi e dow moɗon nde wonton yimɓe gonɗinɓe on andi toujours en andintina en wiye ça fait wona wi'ugol bon komi julɗo tun na ɗum tun woni na diina kan haɗal ɗon tun dey fi tun komi julɗo oye ko mu'minu ko si a gonɗini ay allazina amanu wa amilu salihat par ce que one wona ɗo julɗo golla golle kefeero kono si a woni mu'mini haqqan si a woni gonɗinɗo haqqan wallahi a gollata golle sina golle gonɗinɗo ko ɗum waɗi ini den julɗo yagal ngal tun yonali wigol tun en fof ko en julɓe ko Allah andi woni julɗo yagal tun yonali ka diina a wona e mu'minu haqqan ayi rayden seeɗo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi azizun alayhi no satta ene laaɗo ma ani tun konko tampoton onon ɓe julɓe bon ko ɗum noon fanda ɗum wona tampere nden ko aduna ɗo ko waɗi tampere ala aduna ɗo ayi ko waɗi noon ko tampuɗa ɗo wo ko tampuɗa ɗo wo ko tampuɗa yata teppere ɗi teppere tati daga saranke dayi imo ɓurɗa ayi aden ko tampi o ko tampi kankadi no wodi mo ɓuri goy ayi bon ko ɗum waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗuma ɗon ko ya jaɓuɗo mumgeɗa ɗon yetta Allah subhanahu wa ta'ala tampere nden ala aduna ɗo ayi ko waɗi noon nde iway tampere aduna ɗo ko ya tampuɗo ha ñande go tawa hettike ɓe nayi ndaare kaari tampuɗo kono ndaare hande alhamdulillah ma a tampi ha Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitima
ita woni ko Allah subhanahu wa ta'ala ƴettotuma koye hoore ko yiɗi o yarli tampere nden ko haa ɗon hannde kadi ay ara nga tampere wiyete tampere kon on seedi amma noon kala karato ko lette ɗe taƴata al azabu fawqa al azabi ko lette e hoore lette lette e hoore lette lette e hoore lette on a'uzu billahi ay andi aduna ɗo goɗɗo no tampa ɗo waɗa ko tampere wotere peti jokkodirani mo kono laakara si on tigi fawoyama to lette ko so tampi ha o sonjiki ha o noddi faabo ko o faaborte ko lette ɓurɗe ɗen lette ɗe o waɗa ɗon kadi ko ɓurɗen ɗon kadi adete tigi e hoore on tigi kadi ay kono al azabu fawqa al azabi ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala inni lette ala ka aduna ɗo tampere ala aduna ay parce que lannay tampere ko tampuɗa ɗo ko ha ñande go ara iwi ko si iwira e gurdang e si iwira e mayde kono iway do ayi ara eɗen seedoɗe nelaɗe mawɗe sallallah sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo dina gonga la sakka fi nam haray ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wa ta'ala wi wa bassiril lazin weltinirɓe amanu gonɗimɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi anna lahum hino wodani ɓe dey jannatin ali jannaji tajiri haray ino ila min tahatiha sengoley aljannaji ɗin al anharu canɗi wa bassiril lazina weltinirɓen amanu gonɗimɓe aso inni ɗo muslimuna ko ɗon si wiɗen wiwgol tun komi julɗo ɗum ɗon tun yonali ay ko premier département on noon a jaɓi ko a julɗo ko honno noon jaɓinma ko a julɗo ko si a golli golle julɗo so a golli noon golle julɗo on sa noon hewta martaba ko wiyete mu'minu kon ay hewta martaba ko wiyete mu'minu kon ay o inni ɓe gonɗimɓe ɓe golli golleji moƴƴi anna lahum hino wodani ɓe jannatin aljanna tajiri hino ila min tahtiha sengole majja ala naaru canɗi joni annana hiɗen mbiya ɗo kadi diine kaka ɓernde diine kaka ɓernde bien sûr diine kaka ɓernde ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi'i huyre wotere no e banu adama o si nden moƴƴi haray fi makko on fof moƴƴi ko ɗum woni ɓernde nden par ce que ko nde ɓernde commanditere heddiɗe ɗen fop ko ɓernde nden woni télécommanditere heddiɗe ɗen fop bon si karam mi falama joni yaade ɗo nokku go ko ɓernde nden desetata mi immo mi yaha bon simi ñuwayi ɗo goɗɗo walla simi wujjay siko zina ɗi jeenayi sappo ko ɓernde nden desetata ha gayna tere ɗen noon waɗa ko ɗum o wi to inna nafsa la ammaratum bisuu'i wonki kin ko yamiraki joom muɗum ko boni ko ɓuri hewde ko wonki ko yamira ɗum ko boni ko ɓernde nden commanditere heddiɗe ɗen ayi amma noon ɓernde nden si nde moƴƴi tun nde commande to tere heddiɗe ɗen fo hay mana nde safe ɓernde nden si nde moƴƴi nde desde ta waɗugol ko boni koye sappo sakko tere ɗen immo yaha par ce que ko ɓernde nden woni ko commandi ayi ko ɓernde nden woni ko commandi ko ɗum waɗi so ɓenni ñande janggo si tawi woni on tigi addama darnama no landede kuuɗe mum nen ɓay hino anda neɗɗo ko sattu ɗum wonki ko yoru ɗum hoore ƴettira ngoɗo yeddira ngoɗo ɓenni ñande lakara e hunduko kon fermete wawatine ɗen tere ɗen wawline ay tere ɗen ɗe wawline bon ko ɗum waɗi bon joni ma sa inni tun bon diine kaka ɓernde diine kanka ɓernde kon ɗum ko desdugol ngol ko sa desdi tere ɗen immo golla bon joni diine kaka ɓernde komi joɓmi daɓi komi julɗo kono mi jangata diine kaka ɓernde mi juulata bon diine kaka ɓernde mi ittata sadaka diine kaka ɓernde hay sila mari feere hajju mi hajjoyta diine kaka ɓernde mi yamirta ko moƴƴi mi haɗata ko boni bon haray honno woni ɗon diine ka ɓernde Allah subhanahu wa ta'ala wi wo mofte ɗen fop ko enen mofte nelaɗo ɗen ɓuri moƴƴude sabu honnu enen en yamiray ko moƴƴi haɗen ko boni ay ko waɗi neɗɗo hayso tawi woni a jangi si a jangi a andi ko wiyete diinal l'islam kan intérêt on ko honɗum ko haɗɗugol ko boni yamira ko moƴƴi fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin waajo andintin gongol nafa e gonniɓe ɓen mais
si a jangi ha a gayni a ombiti deftum makko a fermi a wallini ko nda joyɗi a jokki sayi a wonenigol dina ka ɓernde est ce que ɗum nafay nafata mais dina ka ɓernde mais golle ɓernde noon ko fiɓugol anniyeji ɗin mais tere heddire ɗen immo golla tere heddire ɗen immo golla ay o wi wa bassiri llazina weltinir ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi anna lahum hino wodani ɓe jannatin aljanna tajri hino ila min tahatiha sengole majje alantar ko wiyete canɗi hino jiya e muɗum cangol juuri hino jiya e ɗin canɗi cangol kosan hino jiya e ɗin canɗi cangol beere lazzatan lisaribin bon beere nde laakara ɓenni ko welde wonande yaroɓe nde sulinta noon nde bonnata haqqil bon ko honɗum woni ko famete ko honɗum wiyete alijanna safi ko wiyete alijanna ko kala ko tawno ko yiton ko woni aduna ɗo kon weeli foti ko woni aduna ɗo kon fof ko ɗum nandintina ko wiyete ko alijanna kon ay bon joni noon hino woodi piiji buyɗi andanɗa hoore ma ɗi Allah subhanahu wa ta'ala haɗi en ɗo enen julɓe ɓen o ene julɗo kala ne wodanimo keerol ne wodanimo hattode si a feƴƴi ɗon tun haray a yeddi Allah subhanahu wa ta'ala no wiiri noon attakhuna kasirun bewinoji ɗin hino ɗuuɗi ko kala ko puusuma e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗum ɗon bewinima ayi joni so ndaari wona beere ko woni ummul khaba'is beere ko nden woni nene boneji ɗin beere ko hunde nde andanɗa hoore makko hunde nde moƴƴa hunde safi hunde cippinede valeur goɗɗo par ce que neɗɗo si o tindike beere ha yaawi ha hande kadi o safi ittamo none ko wiyete none neɗɗo kon pes ayi ittamo ko wiyete none neɗɗo fes ayi wallahi so goɗɗo tindike beere aynutumo tum aynutu fem makko on safi o bona e bone ko wiyete o wi ko wiyete uudi neɗɗo kon fes ayi ko waɗi avant hari Allah subhanahu wa ta'ala hari beere nden hino dagi tawi jule ɓen si ɓe yari beere par ce que ɗen andi mo den si goɗɗo yari ɗo joni beere wona bimbini nan ñallal ngal fof parata e fayda himo suli o anda hay fosi koye ko woni bon yarɗo beere a wawata immade inna a juulay mo walla fon tawi deftere janga ay joni noon joni ɓen tawi si ɓe yari beere nden bimbi yeyi ɗum ɗo e fana hewde tawi ɓe wata darade juula fana si ɓe yari ɗon e fana ɓe wata juulede alansara ay Allah subhanahu wa ta'ala on sa noon o harmini beere nden o harmini beere nden hande kadi ya ayyuha alladhina amanu wala taqrabu salata wa antum sukara hay ko noon julɓe wata on yawka julde wata on juulo hiɗon suuli ay beere nden harmina hande kadi ay joni noon Allah subhanahu wa ta'ala rampilani ɗum ɗon jure ɓen ka alijanna kono ɓeyni kala yarɗo beere nden ka laakara ɗo o memoytande ka beere nden aduna ɗo o memoytande ka laakara ayi ko ɗum wiyete ndaare exemple so ndaari wona piiji ɗin fof joni wona sa ndaari aduna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala eno harminani en wona rewɓe janamɓe kono mo rampilani en hurul ayni ka laakara ayi kono wi ko hombo wewata heɓode kadi hurul ayni ka laakara ko tawnoɗo hino rentino kadi e rewɓe janamɓe ɓen ka aduna ɗo si a rentike tun rewɓe janamɓe ɓen ka aduna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala rampilana so wiyete hurul ayni ka laakara ayi si a rentike yargol beere ka aduna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala rampilana senede beere ka laakara bon waɗoya toon weeli fotinde tawde toon noon laakara dewal ala toon ko yoɓede ko moƴƴi hino wayi sa golliɗo joni ha lewru mayi patron ma yoɓama ha gayna o ɓeydane kadi hoore salaire ma o wiya he mi hokkima somen walla mi hokkima lewru yawka ɓengure ma waɗa toon weeli foti e somen mi hokkima fawto yawwata gollu ay laakara ko noon wayi ko hewtote Allah subhanahu wa ta'ala yoɓa on ha o gayna o weltano on kadi o ɓeydana on joddije hoore ko yoɓi on kon kadi o wiya hande mayde ala julde ala korka ala fussi ala kal aljanna ɗo sina weeli foti ay mayetake nawyetake ka alijanna naye o ala toon de
ko l'âge de 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans ko on tigi mawni o feƴƴata ɗon ay nawyetake ay a wontaka aljanate ha inne awa a nawyi ala ton feƴƴetake ɗon ay fa ko weeli foti tun nosugol tun ay ko ɗum waɗi weeli fotiji ɗin ka aduna ɗo fof ko ɗin ɗon remplacete ka lakara ay kono noon si a tindike ɗiga ka ransiɗin ton heɓoyo ay sabu Allah subhanahu wa taala o wi o hawtindirta ɓernde yiɗode aduna e ɓernde yiɗode lakara mana giggol aduna e giggol lakara wawata hawtude ɓernde neɗɗo aaden goto wawata wonde hiɗa yiɗi aduna hiɗa yiɗi lakara wawata wonde c'est impossible ayi nono gongo wini mana kullama rusiqu minha ɓe natuɓe ka arjanatuma kala nde ɓe arsika min ha to min ashamarati ɓiɓɓe leɗɗe risiqan arsike maɓɓe qaalu ɓe wiya haza allazi ko ɗum tigi risuguna min arsikano min qablu ko adi wa utu bihi mutasabiha ɓe addane ɗum hara hino nandi ko wiyete leɗɗe furwi kom fo mo banana orange mango ko waytata siga ɗin piiji bon ko waɗi e wona ɗin piiji ɓuuri hewde ka aljana ko wiyete furwi kom si ɓe arsikama toon dinɗe leɗɗe ɓe wiya ko siga ɗum min ñamayni ko aduna ay kono nandi hina tum wona gotum wallahi pomo aduna e pomo ko aljanna nanda yaada bananaji ɗin ka aduna ɗo e ɗi kala kara ɗi nanda ɗi yaada nema aduna on e nema on kala kara nanda yaada few ay ne woniri noon no wirde nden kadi lette ɗen aduna ɗo e lette ɗen kala kara kadi yaada ay nanditina tun ay wallahum hino wodani ɓe fiha ka aljanna ton azwajun sonnaɓe mutahharatun laɓɓinaɓe ko on woni sonnajo laaɓuɗo ko andanɗa hoore maɗa ko hara ko kala kaw itta ko nene makko e bam makko innama o jonnama gorko ma emen fota jalo ɓenna ndaare laaɓuɗo jonnon ay no woodi goy no woodi ma emen fota ɓe Allah accino kamɓe sinnama laaɓuɗo tun hara hiɓe andi ay parce que mandargal waɗay e ma ay ha hande noon hino woodi goy kono heewa mawɓe men ɓawɗo nun seeɗa ay wona mawɓe mum ɓawɗo seeɗa a yata cuuɗi ɗiɗi cuuɗi tati ron ka yiwde laaɓuɗo ay hara kala komo jama on fof andi kono jamanu men hande ha no woodi goy kono wela fi dey ay ko on woni sonnajo laaɓuɗo ko tawde hara ilandema ka teŋaɗa yaltinaɗa ha galle nenema e bamma jonnaɗa gorko a anda gorko goosi wona moodi ma a anda gorko goosi wona moodi ma ko ɗo woni sonnajo laaɓuɗo ay difa bon ko ɗum ɓenni wala ko hino wodana ɓe fiya kaljan toon azwajum sonnaɓe mutahharatu laɓɓinaɓe ko ɗum ɓe woni hurul ayniɓe ɓen hurul ayni ko waɗi noon hurul ayni kamɓe ɓe anda gorko sino woodi sinamo ɓe holla on ay ko ɗo woni sonnajo laaɓuɗo mo andanɗa hoorema o anda gorko si wona moodi makko ay wahum no kamɓe noon fiha ko aljana toon khaliduna ko ɓe luttinteɓe ton ɓe natata ɓe wonata ko aljanna ha inne awa hande bon hande ko gollano ɗon ko lanni yalte bon comme nano yarta ɗo joni ƴetta ɗo hôtel hande yoɓa ɗo coggu lewru bon yaa ɗon ha si lewru ɗum hewtiti yoni tin ɓe addanta facture ɓe nama bon a tan bon bon ko oɗo ƴettiɗo ko par une semaine o yoɓi ɗa andi ka semaine on hewti o a yaltay ay ton e facture ton e welde kono ɗa andi ɓay ko coggu semaine yoɓuɗa ka semaine on hewti o a yaltay ko lewru yoɓuɗa ko lewru ɗon timmi o a yaltay ɗon ɗon hino laaɓanma ay aljanna noon ɗum ala ton khalidina ko ɓe luttinteɓe ko aljanna ton ɓe yaltata ton Allah subhanahu wa ta'ala wi on o wi inna allaha no Allah dey la yastahayi o amata an yadriba nde o waɗata masalan misal ma ba'udatan harangal misal ɗon hingal fota wana ko wiyete sonsolwil kon fandude fama fawqaha ma warin halangal misal ɗon ngal hewta ko wiyete sonsolwil kon jandude
ay mana Allah subhanahu wa ta'ala himo etta misal eɓa pihum ɓurkun e fanɗude ay bon kono fa amma allazina amanu amma si tawi woni ko gonɗinɓe ɓen fa ya'lamuna haray ɓe andi annahu no ngal misal al haqqu ko ngal gonga ay hino wodi ɗo e woɓɓe goo si a wiɗo de Allah ko hunde kaari wi e Allah subhanahu wa ta'ala no harmini hunde kaari Allah subhanahu wa ta'ala no harmini ɗuɗi ngeɗu ɓe a waɗi huɗuɓe sumoyay modi menen wallu men ko genale ɓattodiroɓe na hiɓe dampidiray genale ko ɗe ɓattodiri o ɗe dampidirta kono noon adan e ƙaɓurde mum gon hino dampidiroya yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en noon danda e nden no hewtana en ɗon en fof meɗen hara Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi en yarli en yaafi en ay an e goɗɗo ko genare man ko ɓattodiri o on dampidire ta ko waɗi noon komo kala e men e golle muɗum ɗen an noon e golle ma ɗen on dampidiroyay ay yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en tawata hara enen e golle men ɗen koko moƴƴi ɓayiɗen andi ñande janggo eɗen andi neɗɗo ɓeni so o darnoyama o yii golle makko ɗen o tawi golle makko ɗen ko golle bonɗe kono ngo toroto ɗon lawtu sawwa bihimul ardu o ne Allah o wiya Allah min kadi sindara wattanno leydi ay nde tawde mummunteji ɗin kanji nayi ɗin dammi ɗin geloɗi mana kala kullum wiyete ko mummunte hum Allah subhanahu wa ta'ala ñande moɓidirede no ñande janggo fof watta leydi par ce que kañ mummunteji ɗin kañum fof si ala ko ɗi landitete Allah subhanahu wa ta'ala watta ɗi fof leydi ruyina yaha fimo gasa neɗɗanke noon ɓanne ɓe narɗo golle makko ɗen présenté so hani he golle makko ɗum en lawtu sawwa bihimul ardu hara min kadi hande Allah wattanno leydi si tawi noon woni an ka aduna ɗo ko wolano wota ko woni ko laamode bana fi ganala ko ɓattinde o ɗe dampodiray ko Allah andi woni julɗo kana onon o yeehi lakara on arti tawi noon ko yiya ɗon ha ñande lakara daroyɗa yeeso Allah wiya min kadi Allah si dara wattanno leydi harale ɗum wawata wonde ko ɗon noon andoyta genale dampidire tan ñande ko nan e golle maɗe on dampidiroyay yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en no wir noon ɓu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandum ɓe nguuroji mon ɗin yiite dande hoore mon dandum ɓe nguuroji mon ɗin yiite buy noon no heewi hande danda e hoore mon kono wakkilaki dandugol ɓe nguura nden yiite adaɗaali ɓu anfusakum wa ahlikum nara ay ko waɗi noon kala ɓiɗɗo ma ko waɗi ko aduna ɗo kala ko yeey ko bonnoyi ɓe addemo ha kam ko woni baba o si ɓiɗɗo ma on nanggama ɗo joni natama ha kaso ko an yahata yaltinoyama toon kala ko ɓiɗɗo ma on waɗi ɗo an babajo on an gasoto fino ɓiɗɗo ma on yaltere probléme o ay joni noon ka lakara joɗɗa ɗo hande a wodi noggo hiɗa yaade janggoye hiɗa yaade juula a tafa si ɓiɓɓe ma ɓen hino hunji fatiya an babajo hiɗa andi ko juulirte hiɗa ɓawi rewde Allah hiɗo akkitiro ɓiɓɓe ma ɓen ƴawri joldi ɓe anda fosi ko wiyete hay e hunde bihi basiran ɓe anda yaaɗo ha heɓa ɗo 50 ans 60 ans 70 ans a fukkata ko wagoto ka julirde bon ɓe gure man nden anda bihi basiran wallahi a natoyta aljanna accaɓe ɗum la sakka bil mawti nelaɗo maki wo ñande janggo ka yiɗon nduggu waɗoy wo ande ko adenge ɓe gure mum nden fotti ɗon ay ande ko adenge ɓe gure mum nden fotti ɗon par ce que a fokkitay natoyga ka aljanna tum ɓe gure nden ara daro yeeso ma rewɓe ɓiɓɓe fof ara daro yeeso ma si ɓe landama ko honnon darani ɗon yeeso o gorko mawɗo ɓe wiya rewɓe inna menen ko wonno moodi amen ka aduna si men defali so liɓimo dépense men defali o ñaami so arino piyayno men si coñci makko tunino men wuppali o piyayno men ayi kono ha hande menen o yamirali men ko o yetanoki men yo Allah reɓe
ɓiɓɓe ɓe ngara menen o ko woni baba men menen ko woni sab andini men ko wiyete aduna ayi si men nawnino o ñawnani men si men holi o holtinay men ayi si o nelino men waɗali o piyayno men kono menen hande o yetanoki men yo Allah rewe ɓe naga si arga ayi ndaare dewal ma ngal rewnoɗa ngal si tawi woni ko ɓiɓɓe 10 e ɓeygu e nene mum ma ɓiɓɓe nogayo e neniraɓe muɗum ko an andi siko goto jammunoɗa ko ɗiɗo ko tata ko najo ko an andi ko ɓiɓɓe jalomarɗa ko an andi ɓeyna arga are golle maɗen ndaare ko ɓiɓɓe 10 marnoɗa rewɓe ɗiɗo est ce que an ko rewɗa Allah aduna ko fof no wawma nadude aljanna an e ɓen ɓiɓɓe ma 10 e rewɓe ɓen ɗon ɗiɗo ndaare i tawi alhamdulillah rabbil alamin tawi dewal ma ko rewnuɗa Allah kon fof wawi on nadde onon no fof aljanna hayra nato yon siko aksu muɗum on fop koto ayi kaɓe hokkitiri ton ko toon tawtoytaɓe par ce que ko an salinoɓe hollugol ko wiyete dina l'islam ko ɗum Allah subhanahu wa taala wi qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandum ɓeygu mon nden yiite si a daɗi a dandali hara a daɗali pullo fuuta inni gerto ɓengal diwata yiite ayi bon oyni amma siko gonɗinɓe Allah subhanahu wa taala ɓen kamɓe misal ɓurgal e fanɗude si addama wiyama ɗum ɗo ko Allah ɓi ɗum ɗo walla ko nelaɗo wi kamɓe fa annahu haray ɓe andi annahu no ɗum ɗo alhaqqu ko gonga min rabbihim immorde ka jami maɓɓe ayi fa amma allazina amma noon siko ɓen kafaru yedduɓe fa yaquluna heɓe wiya maza arada llahu bi haza masala ko ɗum woni siga ɗum ɗo kati ko ɗum e dina ni ko woni siga yiyo conci ko woni hono ɓornateri ni kadi sabita ayi bon si a ndaari millier mo wonde gon hande façon ɓornateriji façon no ɓornorte no piiji bonɗi ɗi no ɓornotere non fof hande hino feeñi men kono a nanta goɗɗo no walla ɗum ɗon a nanta goɗɗo no sabita ɗum ɗon faami harale ko enen julay ɓen tigi 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 woni e wadde ɗum fami wa man tasabba bi qawmin fa huwa minhum Allah subhanahu wa ta'ala ini onon juleɓe hino wodi no wattorton mais an a julɗo tawi ɓornateri ma ndi e ɓornateri heferaɓe ɓen ko gotum kono Allah subhanahu wa ta'ala man tasabba bi qawmin fa huwa minhum kala nandintiniɗo e yimɓe haray o jeyama e maɓɓe ko ange maɓɓe immintinete ñande janggo tawi noon an ɓornateri ma ndi an référence ma on fop a julɗo ɓornateri ma ndi ko ɓornateri ɓeeto ndin ko ange maɓɓe woni systéme goto comportement ma on ko gotum Allah subhanahu wa ta'ala ni ko ange maɓɓe jeeya ko onon immintinoyte ñande janggo déjà ayay hande hara ko julɗo bamma jibine hoore dina l'islam fembe ma e hoore dina l'islam innama ibrahima walla boubacar walla ishaqa walla yaquba walla maryama walla aisha walla zeynab za quelques années 10 ans 15 ans sincana hoore ma inde hara ko inde kefeero hande alaka suddiɓen alaka enen woreɓen en fof meɗen hande hiɗen mari inde ɗe sincanɗen hoore meɗen hara wona inde ɗe nene men e bam men fe mbiyen ɗen hara ɗen inde ɗe sincanɗen hoore men ko inde heferaɓe kadi hiɗen andi ɓayna fino majjane en fof meɗen kam miliyewɗo hiɗen andi fa bi isal fusuqu ba'dal iman boni halkare boni pilasi neɗɗon tawda nde gonɗinɗa ha gayno yiltiɗa yedduɗa ko fiya num bamma fembante a ganama innama ibrahima haysi tawani ko inde hay tawani ko inde goo sellantama bamma fembe innama ibrahima walla boubacar walla ishaqa par ce que bamma ko inde julɗo woni ko ilnuma sellantama hande kadi ka sincana hoore ma ɗon inde hay tawi woni ko inde julɗo koye waɗoyta dagantako ma par ce que goto wata heɓude inde ɗiɗi ko inde ne bamma fembuma nden ko nder reconnaissata jaɓa nden en tant que tawi woni bamma ko inde julɗo innuma ko honto daganta goɗɗo sansugol inde ko si tawi woni baba ma
wona inde julɗo woni ko innuma e pourtalle ko a julɗo sincugol inde go inde bon inde go inde mannide bon inde de andan hoorema islamu rekonisade bon harle an ko a julɗo bon hino daganma ka sansa artira inde ma nden inde julɗo si tawoni en tant que a julɗo a daari a tawi inde ma nde bamma fembuma ɗo nden bon ɓay hiɗen fof eɗen andi inde innitinoɗe ɓaawɗo jara hiɗe rutto e majje faami bon si tawi woni ko ɗen ɗon inde tawi islamu rekonisade ina wawi change ɗon hino daganoma mais bamma fambama inde julɗo Boubacar Ishaq Yaquba Ibrahim ya 10 ans 15 ans ɗaɓɓana hoorema nde innitoɗa hande ɗaɗama ko inde kefeero kadi Allah subahana wa taala ni ko ange ɓeɗo immintinoyte ñande janggo faami kono ɗum ɗon a nanata jule ɓen hino wola ɗum ɗon sabita ɗum ɗon a kaari waɗi ɗum ɗo kaari no waɗi ɗum ɗo ɗum ɗo no waɗi sabita ɗum a nanata ɗum ɗon hino wowle ko andanoɗo ka jahiliyagal hanki Allah subhanahu wa taala fewnimo o yi peewal ngal o jaɓi l'islam o woni ƴettowo coñci kulol Allah siko suka ene be dani nden ko balare fu siko nde andi ala a yata ko coñci mawɓe tun yiratamo e jikiri hum ayi tu vois bon joni noon bon hino tawa si tawi woni ko suddiɗo kadi o ƴetti coñci l'islamu hande kadi ɓe hande kadi an safi an a contaka ka génération hande kadi an artiran anko pinal ma e ɓawɗo joguiɗa eyi joni noon hiɗen andi Allah subahana wa taala ene wo ñande janggo hino tawa nde ɓe waɗoyta ɗowdi mumen yawma la zillu illa zilluhu hino tawa ɓe waɗoyta e ɗowdi mum ndin ñande janggo ñande tawoyta ɗowdi ala sina ɗowdi makko ndin kanko Allah subhanahu wa taala hino tawa e muɗum suka janɗuɗo e dinal islamu kam mawni ka dinal islamu reconnaisi dinal islamu ka suka yagal muɗum mais enen ko tampini en hande kana enen hiɗen sikkude diina ko mawɗo diina na fi mawɗo de dinal islam ko fi suka mais Aboubacrin Siddiq Ousmane Seydina Ali kana hiɗen sikkude ɗen sikkude ɓe ko mawɓe wonno martaba fewndo ko ɓe wonno ɗon hari ko hari ɓen ko hari ɓen ko mawɓe num wona Seydina Oumar Makkatil Mukarrama ɓay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam suuɗi ke yalti e nder Makka yahi Madina tawi hande kadi kala faalaɗo jokkude nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yo suuɗo si yimɓe ma ɓe gandi hiɗa yawde ɓe warete si tawi woni ka miskina mo mara hay fusi si ɓe andi hiɗa yawde ɓe warete ko ɗum ɓuuri sattude a yiyano e nder kamɓe jule ɓen hiɓe wallidira goɗɗo go inna he goɗɗo julɗo o ƴette o haɓɓe e nder sawdu o haɓɓo o donc o ina haɓɓe la rondo ɗon waɗon o sawdu ha yalta ɗum e nder Makka har si ɓe yii nayi ɓe andi ko goɗɗo ronda ɗon hay ha on tigui yalta e saare Makka nden fof ɓe firta on tigui heɓano jokkirane laaɗo eyi na ha ɗon ɓuuri sattude amma siko marɗo jawdi ɓe yeytoma si a jokkay nelaɗo jawdi ma ndin fof ko ɗo accata ayi woɓɓe acci jaman acci kanŋe woɓɓe acci galleji muɗin jokki nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wona Seydina Oumar kanko ɓay o fokkiti o suuɗaki ñalorma hew o yalti o ƴetti kafa makko han o wakkiti o inni kala faalaɗo yo hoore mum nden tande ñallu tande hiiru kande ñalli ɗon kala faalaɗo ɓeygu mum yo heyno joni yon tigui jokki tan keron on sa hari ko mawɗo mo duuɓi 50 aɗon say ko suka mais sa gollali dina ka wonɗa suka ɗon ko 60 ans 70 ans ko ɗon golloyta dina wawata wonde Allah subhanahu wa taala wi ko dina suka woni ko o yiɗi so goɗɗo yaha woni mawɗo hande kadi a timmintinayi woni ayi enne noon hiɗen waɗi juulire ɗen ko fi mawɓen tun diina juula janga ko fi mawɓen tun ko mawɓen tun mayata ka misika qabru pay kum kañum ala mais et pourtant le neɗɗo an on qila ka mayɗa o dargal ma darki hande kadi ka mayɗa o dargal ma darki hande kadi hiɗa andi sa heɓay ɗa andi sa heɓay sa wuure 60 ans ɗa andi sa heɓay 50 ans 40 ans 70 ans ɗa andi sa heɓay ɗum haɗa
bon e pourtant le paygel yagal ka hatti kaka duuɓi jeɗɗi ka duuɓi 10 ha 12 hande kadi wona a paykum ay Allah subhanahu wa ta'ala ni ya'muru alaykum bis salati bi sab'in jamire ɓe ngora mon nden julde ka duuɓi jeɗɗi si ɓe timmini 10 ɓe juulali piyeɓe ha ɓe anda ko julɗo ko yo juulu ƴeew noon si taw woni a yaha heeɓi 20 ans 25 ans 30 ans an ha joni hiɗa konti hoorema ko a paykum so tawi woni a heɓoy 60 ans 70 ans ko ɗon golloyta diina haray alhamdulillah rabbil haray yo Allah wallu ay kono haray hino hulɓini ɗiɓen diina ko paykum suka Allah subhanahu wa ta'ala inni ko diina kecco woni ko o yiɗi ay ko diina kecco woni ko o yiɗi ay ba ndaare arabuɓe wona makkatil mukarrama walla madinatil munawwara bon kamɓe goɗɗo ko almi ha o heeɓi 60 ans o 70 ans o après ɓe artiremo hande kadi ɓe ƴetta paykum ko ɓe remplace hande kadi premier imam hay so julnaki kono ɓe adda paykum hande kadi place makko par ce que julde mana ko paykum wawata daranade julde no haniri noon mawɗo si woni ha nawyi hande kadi ko a timmin ko timmintingol ayi ɓeɗo si tawi woni kamɓe ɓe yedduɓe ɗo ɓe jaɓali sariya Allah jaɓi sariya nelaɗo mbeɗo sallallahu alaihi wasallam kamɓe kala ko wowla ɓe heɓay sabotugol inogol ɗum ɗo ko honnun ni bon min anda ko honnun e diina ni bon diinaji kesi diinaji ɗin ɗuɗi diinaji ɗin ɗuɗi hara bihi basiran ɓe anda ayi hara bihi basiran ɓe anda si alande ko ɓe tattali ɓe anda ayi joni nelaɗo mbeɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe wino kaɗo diina ka fecce to pecce 70 ɗeɗo fof natuya yiita heddo wotere sa baɓɓe landi nelaɗo ɓeni nelaɗo ko fedde honde yata ka aljanna nelaɗo maki ko kala jokkuɗo komi jokki min Muhammad kon o sansali diina an kan ha mayde nden tawimo e hoore ɗum ɗon joni noon an si a janga ko honno wawata andirde ko no nelaɗo waɗi ha jokka ɗum par ce que si a janga ko wiyaɗa o ko ɗum jaɓata si a janga kala ko wiyaɗa ko ɗum jaɓata par ce que a anda ay a anda bon siɗa andi walla par ce que siɗa andi lawol ngol a majjata ay mais sa anda lawol ngol a majjay bon ma sa heeɓi hay sa heɓirtinowo tawni tindinowo ko tindinowo bongo heeɓi noodi ɗo woɓɓe go a fotta ɗo woɓɓe go sa ni ko lawol hongol yata ɗo walla si ɓe tindinima ɓurta e majjugol par ce que ɓe wata tindingol hay batte ay noodi woɓɓe go kadi sa ni ɗo ko nokkugo men faala yadde tindinimen ɗo lawol ngol si ɓe tindinima a jokkino ɓe tindirma noon ayna ane tigui oɗo hino wawi tindinde ko ni tigui ɗo tindinirmen min majjali ha min hewtoy no tindidirmen ko ɗon min jaari kono woɓɓe go si ɓe tindinima ɗo lawol ɓe haykete fees ande woɗi kaari je tindini men ɗon lawol ngol o hay ko men few ay janggoyɓen kadi ko noon way si a yeehi komo anda nelaɗo Allah anda hadise rewi anda alquran anda hadise a ɓatti ko gayni yo on andine Allah andine nelaɗo a ɓurta e majjude ay bon joni noon ko yon tigui tefu anda ko nelaɗo on waɗi kon waɗa ɗum ɗon ay on allazina ɓen yanquduna ɓene firta ahadallahi ahadi Allah ndi min baadi misaqihi ɓawa ɓe adodanoma wa yaqta'una hiɓe taña ma amara Allahu bihi konko Allah on yamiri an yusala yo jokke ayi Allah subhanahu wa ta'ala wi amma allazina amma ɓen kafaru yedi fa yaqulan heɓe wiya ma sa aradallahu ko on Allah fandi bi haza masala e ngal misal ko on e dina ni Allah subhanahu wa ta'ala o wi yudillu bihi himo magginira ngal misal kasiran hewɓe wa yahdi bihi himo fewnira ngal misal kadi kasiran hewɓe ay wa ma yudillu bihi majjata noon e ɗe mise ɗe Allah subhanahu wa ta'ala woni misude illa al fasiqina sona yaltuɓe deftare Allah nden majji e lawol ngol fof yaltuɓe deftare Allah nden sabu nelaɗo maki mi acciri on piggi ɗiɗi en tant que no joguiti ɗinde on majjata alqur'ana e sunna
ko honto peewal heɓoto hara wona alqur'ana wona ka sunna peewal ngal fof ko yewtereji ɗi fof ko ɓuri ala ko yewtere ɓurde moƴƴude ɓurde fewde a hewti alqur'anul karim peewal ngal fof ko hongal ɓuri fewde a hewti peewal nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam joni noon an si tawde naka alqur'ana wona ka sunna konto marɗa ka heɓa peewal a akkiti alqur'ana a akkiti sunna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam konto marɗa ka heɓa peewal wata wonde ko ɗum waɗi so inni hino majjira sabu ngal misal hewɓe hino fewira sabu ngal misal kadi hewɓe majjata noon e ngal misal sino a yaltuɓe ɗoftare ɓen kala ko wola min anda ko ni e dina ni ɗum ɗo kadi ko honnun ni ko dina hesani par ce que a anda déjà taw anda ko wiyete dina kon gandirta siko dina hesani siko dina hikka par ce que a anda a sendidira par ce que a anda alqur'ana a anda sunna Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓen allazina ɓen yanquduna ɓe firta ahadallahi ahadi Allah ndin en ho ko en julɓe ko noon en gollata golle julɓe la ilaha illallahu en wiya ɗum ko noon en goldirta la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah bon enen mofta nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓen pap ko hombo woni ɗum ɗo ɓowra e honduko muɗum la ilaha illallah ala reweteɗo illallahu ko wona Allah eɗen gollitirde muhammadu rasulullahi muhammadu ko nelaɗo Allah peloto ɗum ina ɓowre karaje meɗen hiɗen reconnaisse ɗum kon woni muhammadu rasulullah ko nelaɗo Allah ko ta'atuhu ko ɗoftagol mo ka aman ata rasula fagadi ata allahu kala ɗoftiɗo nelaɗo Allah ɗoftike Allah par ce que nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo sikkuɗa noon si a yeddi nelaɗo on kadi hara yeddali Allah joni noon andi ɓe wi mana kala wiwɗo la ilaha illallahu o natay aljanna kono en condition woni condition ko honnu ko taw hiɗa reconnaisse la ilaha illallah hiɗa reconnaisse muhammadu rasulullah on ayi nelaɗo maki kala Allah subhanahu wa ta'ala kala wiwɗo la ilaha illallah o natay aljanna sina hara o sali sala gongol noon ko honnu ko si a reconnaisse ali firo la ilaha illallah on yahe kamatino din imo firi ɗon firo la ilaha illallah on ha laɓɓini pos o inni moƴƴere ala e on gorko moƴƴere ala e on neɗɗo anduɗo wiwɗo la ilaha illallah ha gayni ronki gollitirde ko la ilaha illallah on wi kon moƴƴere ala e makko ayi ɓeya heferaɓe ɓawo ɓeya heferaɓe arnoɓe ka nelaɗo ɓay nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi inne la ilaha illallah tuflihu wiye ala reweteɗo sewno Allah male ɗon ɓe ari ha yeeso nelaɗo e purtini guite maɓɓe ɗen ɓe daari nelaɗo ɓeydi muhammadu o wina ɓe wi enen si leggal fuɗi hingal ɓoyli ngal janɗi hingal ɓoyli ngal yoori hingal ɓoyli si a inni a fewlay ngal helay ka ngal feeway nelaɗo ma hingal helay bon ɓe inni amenen men gonɗintama abadan min wiyata la ilaha illallah abadan ko ɗum men sakkirto waɗude ay ɓeyni hoore amanen tette bugue par ce que kamɓe noon hiɓe andi soɓe katino ke haɓe wi tun la ilaha illallah hiɓe andi haray ɓe yeddi kala ko wona haray kala ko wona Allah haray ɓe yeddi ɗum ɗon mais tayle ɓe wakkiloraki ɗum ɗon ɓay tawi ɓe wakkilaki ɗum ɗon ɓe jaɓali wiwgol la ilaha illallah ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi saliɗo dina kam fees o sali fes o ɓannora Allah subhanahu wa ta'ala wi on hino ɓuranimo waɗɗo mema itta wiwɗo ko julɗo ha gayni gollitirde sali gollitirde gollo julɗo on ay innal munafiqina fi darkil asfali minan nari ay nafiqi ɓe wiyeteɓe julɗo nafiqi ko on woni julɗo nafiqi ko wiwɗo bom min mbiɗo jaɓi Allah mbiɗo jaɓi nelaɗo Allah mais ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗuma kon fof a haɗitaki ko nelaɗo haɗuma kon fof a haɗitaki bon a wiili an hiɗa jaɓi Allah ko hiɗa jaɓi nelaɗo mede sallallahu alaihi wa sallam an on
Allah subhanahu wa ta'ala ni hide mari komba jano sabona innal munafiqina fi darkil asfali minan nari ben don kaka kose yite ley woni ko be sumoyta hefera ben wade dow mabbe kambe non sino tangina yaltugol ko kefero ay nafiqi ya kose yite ley sumoyta ay bon sina dun sa ndare ko niza abon inna rakoniza wala haulai an hay nok wiiden kon an jule ben hidon wondi hefera ben hidon wondi a golle julla golle kefero difa baba ta sellude ay dum woni bedo Allah zena ben yanquduna ben firta ahadallahi ahadi Allah nin kambe Allah ko be adodi kon wa abdullah mukhlisina lahu dina be memora dum fes be deftaaki Allah be deftaaki nala dalla wonon ko be julbe ay min baadi misaaqihi ɓaawo ɓe aadotanoma par ce que en fof meɗen hiɗen jaɓi koyen julle eyi wa yagtawuna hiɓe taƴa ma amara llahu bihi konko Allah on yamiri an yusala yo jokke si ɓe yiɗo suka ɓe yiɗo hande ɓay hino juula hino jangga piiji go ha modi an hande a fina ayal ko fewndi aduna on hande an kadi a fina e seeɗa bon an kadi aɗa mandu piiji ɗin seeɗa allahu akbar kon mana goddo si tawi woni an piiji aduna yankoji din foppo hida finani fiyaki aduna foppo ala ko a finana kono si tawi woni a finana ko wiyete dina l'islam a anda hombo woni Allah subhanahu wa ta'ala a anda nalaade Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ya andu haray pinal mangal hino manki sabuna hiɗen andi ɓe inni so tawi woni goɗɗo o waalike fure piggi tati jokkay mo ɗiɗiji ɗin yilto heddoda e gooto on jawdi ma ndin ndi jokkete haa ka dambugal armel ka dambugal berɗe ndi jokkete haa ɗon jawdi ndin ina min on mi yiltike ndi yilto ɗon yimɓe ma ɓe e golle ma ɗen jokke haa ɓe wattinoye leydi ndin ombite e hoore ma yimɓe ma ɓe inna menen e gardana haa ɗo ɓe yilto golle maɗen non inna min non en seedata an on ko enen ha ñande ummital difa panɗon munkare wanna kirsi ɓari ɗon ko ɓaɗo honno mbiyata ende ko man rabbuka ene ko hombo woni jeyma ko hombo aduna ma aduna ko hombo woni Allah ma ko hombo jeyma ko Allah jeyimmi ko honno Allah jeyirno ma yewton ɗon ha ɗon on ɓaaron si tawi woni hiɗa anduno hi ko Allah adduma ko Allah jeyma ko Allah adduma aduna ɗo bon nde Allah subhanahu wa ta'ala addunama ko aduna ɗo no woduno ko ɗaɓɓi e ma ne wodi ko yamiranoɗa si tawi woni ɗum ɗo fof a reconnaisse uno a respecte no ɗum alhamdulillahi rabbil alamin no gasa a wawa yaha jaabo yaade ay son feƴƴiɗon ɓe aroya ma nabiyuka ko hombo woni nelaɗo ma o Muhammadu innanoɗo ya jokku on no gasa tawi woni ara jokkuno nelaɗo ma janggono fi makko hiɗa andi histoire nelaɗo a katino no waɗɗira ko nelaɗo waɗi kon no gasa alhamdulillahi wawa ya jaabo yaade kadi ma diinuka ko honum wonno diina ma kan ko l'islam hiɗa anduno diina l'islam a janggano deftere Allah nden ɗum ɗon fop ɓay hiɗen andi ɓeyni alqur'ana ɓeyni wo alqur'ana e mana joni noon si tawi woni noon an piiji ɗin foppo hiɗa anduno ko aduna ɗo kono a anda Allah subhanahu wa ta'ala a anda alqur'anul karim a anda nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sabu ɗum wonno ko adira aduna noon ñande noon yimɓe ma ɓen e jawdi men ni jokkuma ha ka dambugal berɗe yilti heddotoɗa e golle maɗen ko ɗi piiji ɗi finannoɗa aduna ɗo ko ɗin walloyta ɗo ñande janggo haray pinal ma ngal nafima ɗo haray hino dari dartugol haray hino dari dartugol ko ɗum so inni ana wa yaqtawuna hiɓe taƴa ma amara Allahu bihi konko Allah on yamiri an yusala e jokke wa yufsiduna hiɓe bonna fil ardi ka leydi kaka Allah yedete ɗum woni ko ɓe kereyata ko Allah yedete ɗum woni ko ɓe kereyata ko areɗo tun yedden Allah ko Allah yedete tun ko ɗum ɗon tun jamais hiɓe inna areɗo ko Allah rewete donc jamais hiɓe encourage ɗon kaka Allah yedete tun
Allah subhanahu wa ta'ala inni wa ulaika ɓeɗo de humul khasiruna ko ɓe woni perduɓe ɓeɗo ɓe perdi fes ɓe woni perduɓe haɗata ko boni yamirta ko moƴƴi ay yamirta ɓe guramon ko moƴƴi kayfa takfuruna Allah subhanahu wa ta'ala wi ene ko honno yeddirton billahi Allah wa kuntum amwatan on laatnoki hari ko on mayɓe avant a jibinede hari honto wonɗa avant nene ma tegadema hari honto wonɗa hari honto wonɗa par ce que on sait ko a mayɗo konteɗa par ce que a dawdadna avant ke a toɓɓede ko wiyete toɓɓere maniyu hari ko honto wonɗa a kontataki wurɓe hari on saya wodaka Allah subhanahu wa ta'ala ittama toɓɓere maniyu addama e heɗɗere jiƴan addama e huyre tagama forme banu adama addama adna ɗo bon hari on say honto wonnoɗa ko on mayɓe kontatino ɗon ko honno wawata yeddirde Allah subhanahu wa ta'ala ittuɗuma e toɓɓere maniyu adduma ha wonɗa neɗɗo cellen bellen daroɗa wiyata tak sukamo 20 ans 40 ans ko honno wawɗa darorde yedde Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum amwatan on wonino ko maɓe fa ahyakum o wurniti on mana hari ka mayɗo fewndo ko a wodaka o kereyima hari e ala o addima ha o gayni o wurnima mode migi taylande maka toɓɓere maniyu ha ka jibinaɗa bobo mo 1 mois bobo mo 2 mois enna 2 ans 3 ans ha 5 ans yaaɗo ha heɓa 20 ans 30 ans 40 ans suka cellen bellen hande kadi o wurnima bon anta noon kadi summayo meetukum o waroyay on noon kadi ɓawde o ittuma e toɓɓere maniyu o adduma o wurnu ko adna ɗo o wurnuma ha mawnuɗa o warete kadi summa yuhyikum on sanon o wurnitoye on kadi ko wiyete ummital kon sen ummitirke summa ilayhi on sanon ka makko kanko Allah turjawona woni ko ruttoto ɗen ruttoɗen noon ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala on say noon o ñaawa en hande kadi golleji men mo kala hetta golleji mon ɗi ayi kono no wawi toon yeddirdi Allah kanko waɗani en ɗum ɗo fof huwa allazi ko kanko woni on khalaqa lakum taganɗo ma fil ardi ko ko woni kaleydi ɗo jami an fop ko woni kaleydi ɗo ko fop ko Allah subhanahu wa ta'ala ko tagi ko tagaɗo kon fop kadi ko sabu ma an neɗɗo on ndi leydi ko sabu ma an neɗɗo on ko yen wuuru e ndi waɗen ɗo kala ko faala ɗen bon leɗɗe e remuruji e dameji e daabeji bon ɗum ɗo fopp ko fima an neɗɗo on ko non Allah subhanahu wa ta'ala mari ɗo e intérêt mum ha hande Allah subhanahu wa ta'ala ni ko Allah subhanahu wa ta'ala tawi ka dalika deftere makko no waɗi ko sukali ka aduna ɗo ne magi ɗo nemini men ɗi nemini en ɗi Allah subhanahu wa ta'ala sokola ɗo ndiyam o sokola courant o sokola ñamete o sokola golle ma an banu adama on sina o wi ya rewan ko ɗum ɗon tan ayi ɗiba kala ko waɗa aduna ɗo kon ko intérêt men intérêt ma an neɗɗo on ayi ayi kayfa ko honno takfuruna yeddirton billahi Allah wa kuntum on laatinoke amwata mayɓe fa ahyakum o wurni on ayi summa yumitukum on sa waroye kon summa yuhyikum on sa wonta on summa ilayhi on sa ka makko turja'una woni ko ruttoto ɗon huwa allazi ko kanko woni on khalaqa lakum taganɗo ma fil ardi konko woni ka leydi jami'an fop summa stawa on sayi o fotodiray ila samai faade ka asamaw fa sawwahunna o fonnidiri asamawji ɗin sabu asamawatin asamawji jeeɗiɗi ay ko asamawji jeeɗiɗi woni ko tegodiri hoore men ɗo tifa leyɗe ɗen kadi ko ɗe jeeɗiɗi ay tifa joni noon ñande janngo tel manque ko dargal ngal sattoy kon ɗi asamawji ɗi jeɗɗi noon ɗi fof majji ɗi seekoyto ɗi fof majji ɗi seekoyto ɗi hotto ha hande kadi hara
enen e nangen nangen cippine ha hakkunde maggen ha hakkunde men e nangen wona ya cubal andetemo de ngendange singe yalti ngel hanni wulde tigi 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 hande ngendange no wuli jonnon be wi asmawji jeedidi woni ko tegodir sengo dow men do nelaado maaki wo hakkunde aduna on do e ngu asmaw aduna yankeji ngo reen den do sino harano newotono hara newotono ka goddo yaha do ko duubi guluuji temedde joyi woni ko yaheteno hara newotono ay do ngandi nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko Allah subhanahu wa ta'ala jentinimo sayyidina Jibril jentinimo yey ko asmaw visiti yahe ndaron ko al isra'i wal mi'raj ma yahon kal qur'an ya ndaron ko suratul isra'i ay subhanallahi asra bi ibadihi laylan ay yahe ndaron don ay nelaado maaki sino newotono ka goddo e wakadna do ya ka leydi do jawa yo adna asma yankeje mo renuden do sarano newotono ko duubi guluuji temeddo je wonno ko yaheteno kono non ko sino newotono dulle newotako ay defa newotako ay joni non ngenange nge tatara singe yaltido hiden wullange ngedo de nyande di si dangal ngal satti o di asama yidi seko nange nge cippino nge cippine hakkunde men e magge fotawa cubal hakkunde men e nange fotawa cubal ko denyande non Allah subhanahu wa ta'ala inni hiyo tawyaabe wadoyta dowdi mundu nyande tawyta dowdi ala sina dowdi makko ndin suka tawde haraka ko jandude hoore dinal islam ay deja ben wahino tawaye ben sukabe suka mo andanda hoore maada hara ko fewndido debbo mardo moyen noddamo fala baafe jeddi inna armi jetti hoore am jenni wadi kala ko falada o wi ami mido hula Allah ay hino tawa e ben Allahu akbar tifa undo holli goddo ko dum wadi goddo ko ittirino hurida Allah ko non battorda Allah subhanahu wa ta'ala ay ittirino hurida Allah ko non battorda Allah subhanahu wa ta'ala ay tifa oni wa huwa allazi ko kanko non khalaqa lakum tagando ma fil ardi konko woni kale do jami'an fop summa stawa on say o fotondroy ila samai fade ka asmaaw fa sawwahunna o fotindiri asmaaji den sabu asmawati jeridi asmaawoji ay wa huwa no kanko Allah non bi kulli shay'in kala hunde alimun himo andi ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala e kala hunde himo andi ay hay hunde ala wata ko wata suudade mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun Allah subhanahu wa ta'ala kanko o ngonga sakko dano sina fala fermaydo baafe jeedidi ma se da fala acce hatu mbo jemma harato bura immoda Allah subhanahu wa ta'ala kanko himo reni hay hunde suudanaki mo wa iz qala rabbuka wa inni anditituma jomima wa iz qala rabbuka anditituma de jomma wi anno lele malaikati wonande malaika ben o inni inni na min de jaa'idun fil ardi khalifa mi waday kale lontondiraybe beedo yaha beedo iwa beedo yaha o anedo ko president do laami o anedo ko president do laami non lontondira bon hakkunde baba e biddo hanki hari ko sorirajo on wondo sorirajo on yayi biddo makko on arti wonti remplaçant baamu on non kadi woni don seeda Allah subhanahu wa ta'ala yettino bi be woni remplaçant baamu benden kadi yaha joni bi benden men kadi remplaça ko non za'ilul khalifa fil ardi aduna ko non ko lontondire ha nyande aduna on huubi ay galu malaika bembe wi ataji alu e a waday fiha ka leydi ton man yufsidu fiha bembe no bonna ka leydi wa yasfiku dimaa
ɓeno warindira tufindira hibba ƴiƴe wana hanuno menen nu sabbihu laka meɗen subbinhinanoma wanu qaddisu laka meɗen laɓɓinanma dina kan qala Allah subhanahu wa ta'ala o wi innina min a'lamu miɗo andi ma la ta'lamuna hunde ko on anda ayi parce wodoya yeddoyɓe lan ko waɗi banu adama ko yoru ɗum hoore ko sattu ɗum wonki wodoya yeddoyɓe lan kono wodai toon kadi rewɓe lan kono taagi ɓen ɓuri fanɗude laɓɓiranoyeɓe dina Allah kan recognisoɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko addamen ko ɓen ɓuroyta fanɗude ayi bon joni wattanen ɗo kadi yiila ɓe wi ɗo wa nahnu minen nu sabbihu bihamdika meɗen subbin hinanama saabu yettugol ma nelaɗo maaki julɗo kala julɗo yo ɗengal ma ngal heccidir jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah ko heefay ɗum bakkatu laɓɓina goɗɗo e bakkatu ay bakkatu ko o mawni wo ko o mawni sa hebbinori waɗugol astaghfirullah wallahi Allah subhanahu wa ta'ala o heefay bakkatuji ma ɗin fof o laɓɓinama fes si tawi hiɗa wo'iti sirku billahi hiɗa wo'iti ƴaggalngol nene e baaba sa hebbinori waɗugol astaghfirullah a warali wonki e hoore teware wallahi boneji ma ɗin Allah subhanahu wa ta'ala hoɓɓitay ɗe ma laɓɓinte bakkatu subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar jonnen enen ko honno enen hande astaghfirullah men on subhanallah men walhamdulillah men on ka Facebook e ka TikTok ay ko ɗum woni astaghfirullah 24 heures sur 24 ka TikTok 24 heures sur 24 ka YouTube 24 heures sur 24 ka Facebook ko honde tuma heɓata ka insinayɗa Allah subhanahu wa ta'ala bon hino hawni ha se a ndaari hino woodi piji ɗin hino hawni hino woodi pijji dan hino woodi wagutuji ɗi andanɗa hoore ma ko tawata hara fewndo saayi ɗon si a torki Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli haalin o jaabine par ce que ko kanko foti bon hino woodi e jammajo sorteji ko immeteɗi jangge Allah subhanahu wa ta'ala dandete e piiji buy wona suratul mulk maki kala jangoɗo suratul mulk sanga hande walotoɗa Allah subhanahu wa ta'ala dandete ko wiyete lette qabru ay Allah dandete ko wiyete lette qabru bon sa ndaari le suratul mulk faami ƴettatama ɗo so tawi woni harayda ɓowrini de ƴettatama ɗo hay 20 minutes ara gaynigol jangude nani 15 minutes suratul mulk nelaɗo maki kala tindirɗo jangugol suratul mulk ndeno waalo ko wiyete lette qabru kon o hoyɗay ɗum andata ko wiyete lette qabru ko hunde man hulɓini nelle sabu no nelaɗo kamɓe so tawi woni goɗɗo suranoma ɓe wullayno ha sabaɓe lando nelaɗo maki ko ɗo woni premier cipporgal lakara ka qabru ɗo siɗo moƴƴi haray piji ɗin fof moƴƴi siɗo boni haray ko ɓuuri yeta ton kon ɓuuri hulɓinade nelaɗo maki kala tindiro janggol suratul mulk Allah subhanahu wa ta'ala dandam ko wiyete lette qabru ndemo waalo jonnon enen si tawni inchallah ko hoɗɗagol ka réseaux sociaux ɗon ha waaloday ɗum immoday ɗum jamais subhanallah astaghfirullah men on ka Facebook e ka YouTube no hulɓini ha darɓe ɗo malaka ɓe ni wa nusabbihu bihamdika meɗen subbun hinano sabu yettugol ma ɗon qaddi sulaka meɗen laɓɓinanma dina kan mana hiɗen andi nde Musa annabi Musa nde wino Allah subhanahu wa ta'ala miɗo faala ya jonnan konngol tawata hara gollen konngol ko min tungo wulata ngol Allah subhanahu wa ta'ala wi yawiya astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar o wiya Allah subhanahu wa ta'ala tagore man nden fof ina wolde ngol konngol ɗo ko ya jonnan komi wola hara ɗum ɗon komin tun hertani Allah subhanahu wa ta'ala wi ene Musa
la ilaha illallah si tawi woni anda waɗama e beɗo balance aduna on fop e ko woni aduna kon fof waɗama e beɗo balance la ilaha illallah on peesay ay ɗum waɗa so ɓe inni insinagol astaghfirullah subhanallah no moƴƴi nelaɗo maaki insine ya ibade israfu ala zunubi istaghfiru li zunubi kono yo jiyaɓe wam waɗaɓe bakkatu jiya taƴi yurmede allah hebbinore e bakkatuji insine inna allah yakfiru zunuba jamia allah subhanahu wa taala no yaafo bakkatu ko mawni o insine astaghfirullah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah so waɗama e beɗo balance aduna on fof ɓe ko woni aduna on waɗama e beɗo balance astaghfirullah on peesay annon si tawi woni ñande janngo tawi woni ko astaghfirullah ko ɗum woni hebbinoyde ko ɗum ɓuri heewoyde ka beɗo balance ma ko ɗum waɗoyte ɗon ko moƴƴi ma ɗe ronkata peesude joni noon ɗum honto heɓoto ɗum honto heɓoto kaka tiktok ɗum heɓoto kaka youtube kaka facebook ɗum heɓoto hay wattanen yiila moƴƴa hey wota ça fait ko allah subhanahu wa ta'ala ad-dunya mata'ul khurur aduna ko yeton ko hodaydu weli foti ɗum koko hodata joom munno ay parce que luttata ko weli duumota ko luttata bon wonon hay yimowo on yimi wowota adem maayu fi sanfaran million ji uytire ɓaawo surra on tigi ay ko yaata ko mana ko rewata pulo fotani wo ko rewata feƴƴa wata nabore insinana ɗen allah subhanahu wa ta'ala insinana ɗen bakkatuji men ɗin hebbinere wiigol astaghfirullah subhanallahi walhamdulillah hara ɗum ɗo tawoyte e beɗo balance ji men ɗi ñande janngo joni ñande woni en wawana hoore meɗen nde tawde ɗum ɗon allah subhanahu wa ta'ala hino foti en astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar si waɗama e beɗo balance aduna on fof ko woni aduna ko fof waɗama ɗon astaghfirullah on peesay kono kaysa hebbinore wigol astaghfirullah haray ino tan ina ko woni alhamdulillahi rabbil alamina ay bon ndaare ko ɗum hay taw woni on tigi juuli ka baqiyatu salihati ko ɗum woni ɗon astaghfirullah e capanɗe jeenayi e jeenayi walhamdulillah capanɗe jeenayi e jeenayi walhallahu akbar capanɗe jeenayi e jeenayi sakku wagutu kala ay ko ɗum waɗi si nelaɗo maki o indi enen si dambugal rewi si cango rewi e dambugal goto kala e moɗon tawi ñande be ñande a lawtoto ɗon laabi 5 essaye tuundi hedde to e ɓandu ma ndu ɓeyi wawa wonde ɓe wi aɗi wagutuji 5 kadi ko noon woni way ñande be ñande seɗa juulude ɗi wagutuji 5 faami ɓeyni bakkatu heddotako e ma a laaɓa e posé bakkatu par ce que hiɗa juulude sakki wagutu a wiyay subhanallah capanɗe jeenayi e jeenayi walhamdulillah capanɗe jeenayi e jeenayi wallahu akbar capanɗe jeenayi e jeenayi ko bakkatu heddotako e ma hay fusi ay kono hebbinane ɗen insinanagol allah subhanahu wa ta'ala e nam jama tv ne ɓata haray tammen on woɗɗike no gasa hay daniken ɗo wano 10 minutes ha 15 minutes e haray taw woni hiɗon wawi natude ka émission landa ɗon ko yewiti e darsu meɗen kon inchallah so tawi woni koko anduɗen fi muɗum faminen taw woni kadi en anda e habboden ha ɓaɗodire e karam ko en ɓen inchallahu wawen ɓanginande jamaji ɗin kadi ko waɗi allah subhanahu wa ta'ala inni wa ma utitum min al ilmi illa qalila on okkaka immorde gandal so wona seeɗani ay aɗen ko janggi o ko janggi tawa ko hakkudejo ay haray ɗon wawi wadde 206 209 waɗon plus 54 e so allah wawa nadde ka jama tv si tawi wodi ko wonɗo faala ɗon landagol e lando ɗon dan 10 minutes 15 minutes inchallah rabbi wawi en waynodirde ɗon wawi wadde 206 waɗon 209 plus on habboto ɗon ha andon cerveau vocal on fuɗɗike on nani to cerveau vocal on say noon noƴƴon 54 on wawon natude eyi sa waɗi 206 a waɗi 209 a habboto ɗon ha nana hito cerveau vocal on ñoƴƴa 54 wawa nadde ka jama tv nam o inni
mana Allah subhanahu wa ta'ala ini simi tagi on dey mi tagi be mi nabi ka adna ton hi wodo yato yedduɓe lan kono noon heɓoyto kadi gonɗimɓe Allah subhanahu wa ta'ala jaɓoyɓe komi wi'i kon ay fi kala ko ɓen ɓurata fanɗoyde kono heɓoyto jaɓuɓe ay innina min ala miɗo andi ma la ta'lamuna hunde ko on anda wa allama adama o andini annabi adama al asma'a inde ɗen kullahaɗe fof summa aradahum on say o weeɓiti ɗe alal malaikate hoore malaikaɓe fa qala wi an bi uni andinelan bi asma'i haula'i inde ɗi piji ɗo in kuntum si on laatike sadiqina ko on gonguɓe karama koɓe go wi ɗo malaikaɓe ɓayɓe tagama avant baba adama tagede wo malaikaɓe hari ɓe andidira ay exemple wonara seydina jibril o anda honno seydina israfil wiyete o anda honno azrail wiyete mana kamɓe malaika ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe ton kono ɓe andidira karama koɓe go wiyo o way ko piiji ko tawata hara ko banu adama on goytirta ka aduna ɗo kon miran hum tenir kum keri hum ko waytata sigani ɗum piiji o wi ko ɗiɗo piiji o andinno baba adama tawi malaika ɓen andadi ala kulli haalin woni ko inɗe malaika ɓen kamɓe malaika ɓen woni ko inɗe piiji goytirteɗi ka aduna ɗin hari malaika ɓen ɓe anda ɗum ɗon on say noon o noddi baba adama o andini ɓe fof ay oyna ɗum ɗo ko kuyer hum ɗum ɗo ko wure hum ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo ko ɗum ɗo on say o noddi malaika ɓen o wi andinelan ɗinde ɗiɗo piiji yetelan ko ɗum ɗo wiyete nde tawde kamɓe malaika ɓen ada tagede o landiɓe tawi hay goto ɓe anda on sa o wi adama andiniɓe inde ɗi piiji on say baba adama andiɗiɓe inde piiji ɗin ay on say qala Allah subhanahu wa ta'ala wi alam aqul lakum mi wi'ano on innino min alam miɗo andi hayba samawati ko wirni ka samawaji wal ardi ka leydi wa a'lamu miɗo andi ma tubuduna hunde ko feññinɗon wa ma taktumuna e hunde ko suuɗuɗon ay on say noon ɓay noon baba adama andiniɓe ɗum ɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri baba adama honnu o wi malaka ɓen fof yo sujjanamo kanko baba ne yeɓe sujjanamo wa is qala lil malaikatu anduto tumande annabi adama wi'uno isjudu tumande Allah subhanahu wa ta'ala wiyanno lil malaika ɓen isjudu sujjane li adama fasajadu malaika ɓen fof sujji illa iblis sina iblisa aba o sali sujjangol baba adama wastakbara tawi himo mawnintini ay ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi la yuhibbu kullu mukhtalin fakhurin yahowo ka hoore leydi ɗo hino ñeɗo hino manto Allah subhanahu wa ta'ala ni mi yiɗa on neɗɗo mi yiɗa neɗɗo mantiɗo ay bon passé townitare mawntinare ko non ko dolaki Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ni kala wattiɗo mo mi cippinay fi on tigi ay ko hono woni neɗɗo niveau mo wonɗa on niveau mo wonɗa ko ya cippitano jamaji ɗin walaw kunta faddan khalizal qalbi lan faddu min hawlika Allah subhanahu wa ta'ala wi Muhammadu si a wonno neɗɗo mana ñirɓiniɗo neɗɗo sokorɗo ɓawluɗo ɓernde neɗɗo mo ɗumanniɗo a heɓatano majorité ay a heɓintano majorité ay enen noon hande si Allah no jaɓi hande simi heeɓi ko jawdi ndi mon hikkinde yeeso fami faala ɗo respectalam min ɓayla jogui mbuɗi andi komi faala mi waɗata komi faala mi akkata non wona noon neɗɗo ko ya cippin hoorema sa cippini ala kulli haalin darde mo marɗa woni ko gandal woni ko jawdi woni ko laamu cippin hoorema anda ko pilasi mo Allah subhanahu wa ta'ala jariborma attention de wallahi gandal ko jarrabuye jawdi ko ndi jarrabuye laamu ko jarrabuye
ay ɗiɗo tati si Allah okkima gotelle ɗiɗo bon si a wattanali yiila ko jarrabu ye wonante si a waɗali no hanɗa waɗirta noon a sikka ko ya gañi kaka aduna ɗo kono wallay battane ɗen moƴƴoyta ay battane ɗen moƴƴoyta neɗɗo ko ya cippito nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cippitike bon encore nu sikkuɗa wonki hay wooki ɓura wonki ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wonki jiɗin fopp hino fotan no fotana ɗum ay o wi kadi waɗi wala kadi karramuna bani adama mi teddini banu adama siɗa faala hara hiɗa dasa ɗo kattikaji de ma hara ɗa mari ɗo immeuble je si a fotti ɗo e goɗɗo hara ko partum gotum o mari Allah subhanahu wa ta'ala wi teddimmo de sabona Allah subhanahu wa ta'ala hino teddini fi banu adama banu adama ala kulli halin no waywade o no waywade Allah subhanahu wa ta'ala teddini fi banu adama ay si a hoyfini noon fi banu adama ɗimmo ma Allah subhanahu wa ta'ala kadi hoyfinay fi ma on ko yama neɓa kono an kadi o jassinay fi ma sabu Allah subhanahu wa ta'ala teddini fi banu adama ay neɗɗo il faut que cippitoɗa an e jamaji ɗin wawon yaadude ay si a cippitike tun mana si a cippitike tun Allah ɓantay fi maɗa fami kono sa wiyan a ɓantay hoore maɗa Allah subhanahu wa ta'ala cippinte sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala wama ɓantude wona an ɓantata fi hoore ma de sabu ngal ganda ngal wonɗa e mantorde ɗon towa ƴura ko Allah subhanahu wa ta'ala jonnuma ngal a yeɓama so jonnuma ngal jawdi ndi waka zalika siko laamu kadi waka zalika ay ko Allah subhanahu wa ta'ala siki ka bawgal mum jari borma ay kono hulu Allah no wiru noon kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'ihati en fopp meɗen ko en halfinaɓe mo kala noon ko halfinaɗo lore ka halfinaɗo Allah subhanahu wa ta'ala ni tawi to on tigi gandal ngal mi okkunoma ngal ɓa jangingal ko on a wonno ngal ɗaɓɓirgol jawdi ka ko jangirenɗa ko fi ko mantago en go ley fi ɓe ino kaari hino jangi on hino wawi jangude ko fi e mante ko ɗum janganoɗa wajora jawdi ma ndi mi jonnuma ndi ɓay mi okkima jawdi a finance noon ka fi ka Allah rewete a wallitono nde julɓe Allah ɓe e hoore ɓernde laaɓude arana fi ɓe mante kaari no okka ma okka wawlita laamu ngu mbami jonnima laamu a yurmano ɓe mi lamminma ɓe laamiɗa e hoore mum nden a toñatano a nunɗuno e laamu ma ngun ɗum no fof neɗɗon ɓen ñande janggo ngala tawtoyta ngala hara a landaka ay a jabatole kadi ko ɗum waɗi so ɓe inni gandal ko jarrabuye jawdi ko jarrabuye laamu ɗiɗo fof ko jarrabuye ay hiɗen andi oya saha baajo nde ɓe yawno ɓe waɗo e jihadi ɓe heɓo e jawle busi ɓe addi ɓawo yeehi jawdi ndi o wulli ɓe landima ko fiyon o wi o wi fitina naati ka an o inni fitina naati hakkude men ay par ce que en heeɓi ɗo jawdi ɗuɗundi avant en heɓude jawdi hari hiɗen weldi muskila fu ala hakkude meɗen kono ɓay toon jawdi heɓike woni hakkude meɗen nambara heɓoto joni ay par ce que mo kala yiya joni hoore muɗum taale tun ko ɓuuri hewde kon si jawdi lombike hakkude yimɓe hayso ko nene gotoɓe ay ndi wadda yon nene gotoɓe jelo hande odi ɓe retrodata haaɓi ɗo hara ko fi jawdi waddi ɓe ɗum no wodi hande en pagay hara ko fi jawdi waddi hara ko nene gotoɓe haɓa ɗo fi jawdi fes hara ɓe innidirta kamɓe ɗiɗo ɓe hollidirta boddi no heewi no hulɓini ha ayi ko ɗum waɗi so inni o inni isjudu lis adama sujjane adama ay fasa jaduɓe fof ɓe sujji illa iblisa wona iblisa aba o sali wastakbara o mawnintini wa kana o laati min al kafirina jeyaɓe e heferaɓe wa qulna min wi ya adama ko an yo adama uskun hoɗu anta an wa zawjaka e sonna ma aljannata ka aljanna wa kula ñamon min ha ka aljanna ton rakadan e newende newende ko ɗum kala ko faala ɗon
ko yo lando tun ara ay ko do weden nanen ka aljanna to weli jide fon tan parce que neddo si a naati aljanna gogo a nawyata a mayata a nawnata bon ko kala kadi ko sokolda ko ya mijo tun ara tawa ma don ko dum woni rahadan misiki newende ko ha don ka ay rahadan ko newi ay hayso si ituma nokko kala kaydo don o maraka di frontière ka aljanna ton ay kono wi wala tagraba wata battode hadhihi shajarata ngal leggal do fata kuna halato do min az-zalimin jaabe yimbe toñibe ay fa azallahum ash-shaytan seytane cudani be anha ele gangal fa akhrajahuma o yaltini mimma kana e konko bilatno fiha ka aljanna ton ay mana seytane ko dum wadi sallallahu subhanahu wa ta'ala wi be do sonnabe ko dum wadi so inni armar'atu kullaha awratun illa wajhaha wa kaffayha ay o wi sonnaajo o fop makko ko o awra si wona neweden e yeso ngon ay ko dum wadi sonnaajo mana si comportement makko si o wattike tawi exemple hara wona dido di woni ko yaltete yo andu haray malaika no hududemo sonnaajo si o wattike o yaltika tawi woni hara wona neweden yeso ngon woni ko yaltata bon idon andi no wodi hay e joma gande go be reko ni zaha yo yeso ngon yo yaltu basse don kadi no sellide sonnaajo si tawni hara o yalta ko buumagol carrément yalta ko honda manede honda dagginde de ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ko ayal qur'anul karim de ona hadith sakko wana yedondira e modum ko an yo nelado yeto sonna e maben yeto sonnaabe gondimbe ben sibe yaltata be muuro yo be cippin jilbabuji mabbe den hoore mabbe sibe yalta ko aya qur'ana go wona hadise sakko inna wa mo selli wahi mo sallama mo yedondira ko dalu ye Allah subhanahu wa ta'ala sonna je so yalta yo muuro carrément si o yalta ha andi tawinara ko hadise beteke inna heno yedondira bon yoni ko wadi be ni sonnajo si tawoni o juuli si o juuli tawi woni hara tere makko den heno yaltiti so kumpeda dum do si yaltiti hara julde makko den jabetaake sonnajo wattagol yalta fan ni wallahi ko hunde hulbinira yo andu tikkere Allah e tikkere malaika no cippade makko ha en tant que o tubare lutti Allah subhanahu wa ta'ala wacci bornor gonnon yalta joni no ndare hande ka fewndi den don joni non e iblis o ari e ko dum wadi o dum anni o jetti tintorgal o jonni nene hawa o ni tintido nene hawa tinti o wi kon yuda do nene hawa ina mi yi debbo nanta do yang o inni awa ko on modi ma marani gal leggal lo ko dum wadi so inni wata nyaamugal le eden ka jana fodo ko gal do buri welde ay si a nyaami ngal on sonnaajo don mana dewgal laadota ko hakkunde mabbe ay nyaamugal hara dewgal laata ko hakkunde mabbe on say nene hawa bay ari o halali babaro ni yo mi andi ja ko innira tam nyaamugal leggal do ko sina am marandangal o forsi don babada be gardi don ha e don anton ko be yata kon o debbo no dabba gorko ron kam be kono si debbo on dabbi gorko on wala ta sakko nyalla ay o domini babada be nyaami leggal gal tawi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko teribe on say hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala ne be cippa ka leydi dun don non holli nawligu yagal dun iwata e suddi ben ha nyande dargal dari parce que ko depuis ka awwal ko Allah wade mabbe nawligu yagal ta wonde sonnaajo hay goto yidata hebugol sina ay dago tako e be yidata bon ko hunde tagine non c'est très important kadi ko hunde mojjande be kambe kadi kambe sonnaabe kono baybe anda harabe anda wodi e sonnaabe go jombabe do woni duubi sappo jeebi hebali bibbe modi mabbe jombi ay modi mabbe jombi on jetti reedu tun kambe kadi be jetti reedu ay kadi sina yagal ko hunde mojjunde ay nawligu nawlirgo ko hunde wodere bajju wela ay bajju wela parce que cellallu tata bon yaadu hino don pigide jena sappo hino don
ay ko ɗum waɗi koko wallidire wiya ay so tawi wona sinaga koko wallidire ay kono noon ɓay woni no tun ka nene hawa depuis arano nawle wiyangal nateno ka o wallu ɗum ɗon iwata ha ñande ala kulli haalin enen wara ɓen en mara feere ɗum kamɓe mara feere ɗum iwata ay iwa ko ɗum waɗi so inni o wi fa azallahuma cheytane cuɗani ɓe an ha e leggal ngal ay fa akhrajahuma o yaltini e mimma kana e konko ɓe latino fi min e muɗum wa qulna min wi ihbitu cippe baadu ko yoga e moɗon li baadin wonande yoga aduwum ko ayruɓe ay walakum hino wodanon fil arde ka leydi ton mustaqarru ñiɓirde ay wa mata'un e dakimitoro koye ila hinin ha e waɓutu cippe ka aduna hino wodani on ton ka ñiiɓon ka aduna koɗoli hoɗon ton remon ton awon jaabir hoy pute hoy bantara hoy maara hoy nemino ɗon ton ha e lajal ha ñande lajal ngal hewti on fof moɗon maayo mi immintina on mi artira on kadi ka lakara ɗo mi ñaawa on yahowo alijanna yaha yarowo jahannama yaha en toriki Allah subhanahu wa ta'ala en fattiki annabi jom ɓay kanko wawi en fof meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala hawtude naɓen ka alijanna makko wonano wiiri noon wa qulna habitu cippe ba'adukum min ba'din fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun meme ka leydi iblis nene hawa babarama cippe peewal aroya e moɗon mi imminoya e peewal e moɗon alqur'ana e sunna kala jokkoyɗo peewal ngal kulal ala e dow makko o sunoytako o ara e aduna ɗo harlan yiɗimo yarlimo yaafimo min adamo alijanna hihi mo saloyke noon peewal ngal kadi kulol wonoya e dow makko sabuna o tawi ko yiite jahannama woni ko habbimo wonano wiiri noon nelaɗo sallama mo bassirum ɗan mo munzirin nelaɗo ko weltinowo ko hulɓinowo o weltinira hon num mo golli ko moƴƴi ko alijanna habbimo mo golli ko boni ko yiite jahannama woni ko habbimo ayi fatalaqqa adama on say annabi adama longinimo rabbuhu jomma kalimatin konngudi fataba alayhi on say Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanimo tububuye ay o tuubi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanimo tububuye o longinimo konngudi tububuye ko wolɗen nanen kon tuubugo ruttoye Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maaki tuube ruttoɗon Allah subhanahu wa ta'ala insine o wi min ñande be ñande ko ɓuri fandude kon ko ɓuri fandude ñande be ñande mi wayi astaghfirullah laabi temedere siɗa wo'iti sirku billahi ala ƴaggande nene e baaba a warali wonki e hoore teware sa hebbinori astaghfirullah subhanallahi walhamdulillahi wallahi Allah subhanahu wa ta'ala o yafante bakkatuji ma ɗin fesi o heefama e bakkatu o laɓɓine pos kono noon ko so tawini a insinoto kono so tawini wiwgol astaghfirullah wiwgol subhanallahi kono noon Allah subhanahu wa ta'ala wi o wi uskuruni azkurukum anditelam mi andita on an so tawini haajuma ala e dewal hay fus a yeyi ɗo julɗo haqqan no wiye ɗo allahu akbar asadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o moorindira ɗon noppi makko o deƴƴa hak wasa woni harana o julɗo ma baynal muslimu wal kafiru as-salat ko woni ko sennidiri hakkunde julɗo e kefere ko juulugol ngol wa man kafara salat faqad kafara mo yeddi julde a wiyan a juulata mais tugalel islam ɗen ko ɗe jelu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tugalal go wayi gamu salata deuxième tugalal islam ngal ko no wona julde ko ñinnugol julde ka mais si tawoni a juulata de pilier l'islam deuxième pilier l'islam as-salat mais wiyete ɗo allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah rasulullah sallam julɗo morindira noppi ma fanka bude mais wiya ka julɗo et puis ɓe wi julde nden ko nden ɗon woni saku wayasi neɗɗo on kala gollal ngal goɗɗo golli ka koye julde nden waɗete ko julde nden woni sakude wayasi on si goɗɗo itti saraka ka julde waɗete mo hajji kaka julde waɗete ɗum ɗo fof ko julde nden commandi ñande janngo ko nde julde aɗete vérifiyoyde so julde nden timmi nde selli hande kadi haray piiji ɗin fof ɓe inni haray timmi par ce que ko kayra commandi si julde nden moƴƴali korka daaretake hajju daaretake sadaka daaretake fusti ko daareteɗon ala hay e hunde en tant que si tawini julde nden timmali ayi ko ɗum waɗi so inni ayi o jaɓanimo tuububuye fataba ala he o jaɓanimo tuubuye ayi
joni noon so woni hiɗa juulude hebbinora wigol astahfirullah subhanallah a juulata hebbinorta wigol astahfirullah subhanallah walhamdulillah moƴƴere ɗen heeɓo honto ayi ndaare ɗo ko tububuye on sofunoɗo baba adama ko wino astahfirullah subhanallah walhamdulillah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina ndaare hay annabi yunusa nde Allah subhanahu wa ta'ala nelnomo yimɓe makko ɓen o yahi o yettini ha yimɓe makko ɓe sali reconnaissire mo o nervi o seytini o geddi o wiya oyni ɓay ɓe yimɓe am mi andi ɓe Allah subhanahu wa ta'ala halkayɓe woni ɓay ɓe jaɓali Allah ɓay mi andi Allah subhanahu wa ta'ala halkayɓe woni min mi yahi nde lette ɗen no ara ɗo tawa kamɓe tun woni ɗo ɓami yettike ko ɓe nafataɓe koɓe salike nde lette ɗen no ara kamɓe tun ɗe tawata ɗo annabi Yunus nangi lala mum o yalte sara nde tawi noon o lumbay maayo kaw falaya toon tawi o lumbay maayo o ara o ukki ka nder ndiyan tun linguel moɗi mo bon ko sabu no linguel moɗirnomo ɗum ɗon holli goɗɗo wona yawajo yimɓe ɓen ha gedda ayi na yawajo yimɓe ɓen dey ha inna fi karim ɓay ɓe jaɓali min ɓe jaɓali hakkitande an ala e maɓɓe o way déjà an siya andi a jangi andi l'islam o yimɓe bomɓe ɓen ko ɓen duwaɗa ɓattade andinaɓe yimɓe moƴƴi ɓeeɗa kamɓe andiɓe kam ɓen ɗon hiɓe andi tahajuma woni ɓen ɗon hannde kadi kono enugol mode an ino woodi ɗo woɓɓe go an si a woni ɗo joni jannguɗo andiraɗo diina si ɓe yidima woɓɓe go joni ɓene mi famali gandan o yala on kadi kaari mi famali mo hannde ko kanko e kaari en mi yiidi non ko ɗum ɓe wallamaki ɓe inni goɗɗo si tawi woni kaka baari beere natoyta faami tawa toon yaroɓe beere ɓen fiya hettuɓe no dagadama ko natoya toon fiya hettuɓe nga rewruɗa ha hettuɗa bonɗo artirɗama ko dina l'islam tawi wona wonki warɗa hara hino dago sabu ne nelaɗo maaki wo adna on fop exemple o adna ɗo fop jonneɗa adna on fop e ko woni adna on kon fop inne hande ko an jeeyi neɗɗo goto fewirde sabu ma ɓurma moƴƴande e di a jonnede adna e ko woni adna on kon fop eyi kono kala ngal rewruɗa ha fewnuɗa neɗɗo goto petti faami tawi na wonki ittuɗa harayno daganima ayi déjà an siya andi wona ya ɓinɗingol ɓay min ɓe ko yaroɓe beere min ɓe ko fiimoɓe min ɓe ko jina woni hajam haccitande an ala mi wajotako ɓe o way par ce que no gasa waji no par ce que si a acciɓe ɗon a wajaka ɓe so bone on ari on fof moɗon on heeɓiday no gasa sa waji no ko ɓe joni ɓe accayno manne ko sa heɓay toon haysi ko goto fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina fi si a jangi naya taƴo ɓe anda goɗɗum ɓen dey ko ya ɓato ɓe andinaɓe ko ɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala ko yamirma annabi Yunus ko ɓay o taƴi ke ɓeɗo o dogi o inni kanko o terke ɓe jaɓali o inni o geddiɓe eyi o yahi tun o koyi ka maayo linguel ngel moɗimo kono ko nun sofunomo ɗon ha linguel ngel tuttoyemo ka sera ko harimo tubande Allah subhanahu wa ta'ala ayi astaghfirullah subhanallah walhamdulillah ay man la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko ɗum wonɗo insinade ka nder reedu linguel ngel ay ha linguel ngel yengi tuttoyema ka sera ay kono ɗum ɗo holli ay hunde ko nde satti wo ko nde satti ko nde waɗi jafe-jafe o ko nde jafe-jafe sa hebbinori wigol astaghfirullah subhanallahi Allah subhanahu wa ta'ala yombinay ay ɓeyɗen yombinay nam haray jama tv haray ko ɗum ɗo jama tv addande en ɗo hande inchallah rabbi ha juma prochain hara ɗen to Allah subhanahu wa ta'ala en fo meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala fewni en fewnana en ɓe ngureji men ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala huru en ko nafata en yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ko lorata en yo Allah dande en ala e wawata yo Allah dande en kata e kasara yo Allah dande en sabu gaña e bone iblisa yo Allah subhanahu wa ta'ala yurminire en sabu yanñangol en arsike hormati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim.